Hon bil weekend hon any campaign na vegon chibai tu ni I holim pd nga hi le Saituh constituency ya dinga candidate te laga khada hiya Dr. Lamtinthang hiya masa interview le sensational mama maya 148 valbang in enta ikam sum crisis asan dan to te na tulai ni kam sunga mipil misiam bangchini right step veng the mi om diam chi izon laina doctorate degree Delhi University ana zo Dr. Lamtinthang yo pd othang chi so second time an hongjen na chok ki pa to kan se thế giống cái bệ amasan nangin ipi degree mo mo na si mai ipi politics san hong lunglod ham cái bao me mang anh về chân ghé phát đây bị gì na cái bao lẽ riêng viewers họ dấu si ang sung cái bao thu cái gì cái chân thui tham khát gà xây lưng lẽ cái sim lẽ politics không lụt đàn này to 2004-3-4 अपन in Delhi government master kahin bolin master kahin chayin MPhil ka bolin MPhil chayin PhD ka bolin ka bol na topic he le based on ethnic identities he in chuta thing le doctorate confer ka hin 2015 hin kai hi na mongin Delhi ka no ma pan in since 2005 pan in student body organization like KSO ahilo jong le All India Tribal Students Association ti hovela involve kana hin kahi na mongin social minded chu kana hi in public serve bol dinong katha na nomin mi pi na to ding ti hi katha nomin ahin la family background hi ahoi lo ji hin igel bang le idei sa bangin mi pi na to hi anaki bol zo pon hi jong le Delhi kum sungin kazo chanin public service ti chu community base jong le is hota bangin social service social activities ti hin na kahin tongin kahin to zo hin 2015 a kahung pot do zo in 2016 November government of Manipur noisa Manipur State Commission for Scheduled Tribe research officer kanamo in 2016 November apan in kahin tongin last year ningkum 2020 by election kahin te dipanin September halamin resignation kanabolin chu chia jong chun en ko te mi tampin anamawin aji chu gen thei ta lekha kisima after so many years of struggles first class officer tabang hi khat anake mo chu e adinga chu apaya pha hin oiza hoi hin ahin la just to confine within the four walls chichu kana nompon ya chu social activists plus social service kana thanup na hi ji chun officer khat hi je mi serve bolding chu kalumna chimlo hin ya chu resign ka bola kain ku te insung mi te khusung mi thangle mola mi tampi ki convince ho hi jong le atam zo a he thei ding dol ho jo si chu convince kana bola chi ken social service ka bol no me te politics si kain bol hin tu ta ting le amasan jong kana seitan ke hi for the past 30-40 years election system electoral political system ho hi hoi kahin sapon as an educated person na lekha hin simji chun thil adi lo ho hin kimuta in e chumi pi chan voting ti hovel hello le ama constitutional rights ti hovel hi na satan hin kimu in mi pi la anum pon hi le hi chozo si hi a system di lo dan hi kapuna in a system di lo ji chun mi pi ho chan voting jong hi chang thei ta pon hi ja chu chozo si jong hi fight kabol no hin face to face na chu ta bang ka gel ji chun thil dang tam ta jong le development hol chu tam ta jong le ken ka ko mo nom pe chu khunung ting le young generation hi a good a clean politics as well as it rural helova a vai home de helova anatong de
hichi lungela kan eja hichi politics ai kong lut khai ki pa ma jin gam sungi vet ai le tu lai ta sitting MLA ho hin adie ta Saituh MLA hi tam gup plus 7 by election na chi kum som thum lenga mi khat khuda yang ti hi I amao zo kum zo patai na ban te le young generation new leadership tu lai khang tha te to ti say them in sing na ako ti akor thading khang ta ki de hin na lin lo ba cho it's down to how you play the game na ai ba cho young generation la hi chitama educated politician aspiration ne hi ki pau min igam sungdin muni virai le lung khamum ma jeng ta in forest department lama hin ko bru issue hi ta in hi lo le more lama hi lo chasat leader ne lo tabanga ki umin chi ho tabang high pressure hi ipi change nan po do nom ji hi election na fight god ham mang lungthing ta sei ding achun kum som thum emiten kum som thum som li political system ma hello jong le electoral politics involve hin eho hin jingka ni la this is a kind of philosophy na philosophy ta bangin seilem jingka ni la ne ding e ki pi chu ahi wanga ine ding ho chu akicho na thei akimu na thei chu e ki hillo chu e chu phat tampin kan sei pun igil ki lenga e ki pi chu ahi wanga mat ding dan e na ki hillo chu na we have been given fish but we were not taught how to fish chi hi je chun hi chitabang e ho a public ho mi pi ho in pha jo sia khat ko ma depend abol jing pa hi chi system hi chi di ham tia ene ko yo hin na cha di lo dan pa i khen do ho hi mi pi representative mong hi mi pi also hi ti khat hi a het thei diu pa hi ngai za hin e ho hi ena kingol bolo ha se kana sei ta na ma san jong thahat na hilo le sum thahat na thil chom choma thahat na hi election I bol wa hi le election hi kilol hing thelo ta bang hi mi pi ho hin ata san ta win na chu hilo hi in he chu mi avai cha hen lang ju kham pa hen lang a hau pa hen lang koi hi jong le am ho zo si chun equal rights ane hin hi chi equal rights a ko na chu thil hum do ti nga hi le khan to na chu hum ding hin ka hin mu dan in ke personal view in na tu chen ge hi chu hot bang hi right part adi pa hi in ki hillo chi ha e ikai do ding phot le ipi means ki mang hen lang itabang promise ki bol dong le e ikat do ikai do ding phot le ilot hin ding phot le ti lunggel pa ho in nei ji wa hi hi chu ho hi tu hi mi pi hi phun na hi ta na he che phun pha hi mi pi hi aphun pa hi MLA ho ngo ding jong hello isei banga hausa upa thingnoi mi ngo ding jong hello aim ho in hi chi blindfold e na ke bol na pau hi in head do lo imit an ha do lo ya chu imit ha do lo na pau chu EPG ham ti ai ke le education ni ha samu economy ni ha samu hin na hi chu ho ta bang chu tu a hi realize in head do tau chu ya chu in head do wang wa chu ako mu piding alam kai ding ahung ki pando ding ahin makai ding na lo chi ji a chu hi chi ahin lam kai thei ding chu hung ki hi thei ham mi pi support za la chu ti a hi ta bang ki khel na pa chu hin ki pulut ki go hin na hi chu sei bangin kum tampi politics involve wa hi development bo focus involve hin ho he development cho phana pha chu ahi wanga development chu kise hi jong le gam le gu hi abit ti ngai le development chu government programs and policies a thau hin cho ta bang hi in ki hi lo chu na e ho hin chu for instance ruling a yuma hi le opposition a yuma hi le thu ki nei thei poi etiu chu ruling a chom kit tau chu ruling a kit le ruling ka hi ji in ka kam ka thei poi ima cha ka sei ngam thei poi iti ki ru chu ti hi le chun ipi ham na standpoint of le representative hadinga a vision of electoral politics a izau chu hi chu hot bang chu ikihep now pa chu na e ho le ho ikihep lung mo chu without knowing the reality ahi wanga tu younger generation chun reality political system political awareness in evat ji chu public na political awareness in evat ji wa chu
chuchilaya mipi thalenga dinga electoral politics election hintet hozo si chun mipi political awareness pa chu anawa je acho mo anjong khep ana khep jiu chu to awang chu ki khem thei ta lo chu every figures and every facts na based on the manipulation based on emotional blackmail thei ta lo hi ya chu ithil hozo si social media hat se hetalobin tu lai chu mizo sen data accessible thei ta na hichi achu koi macha ki zo lap na thei ta lo ji achu tu ai khang tha ho hin political awareness hoi ta ine yunga ya ine pau chu mi pi hi available ba hele ama in hichi right ho jin he tinga hele mi pi zo se thalhang dinga chu chi right to exercise symbol tingule mi pi in ama chu hin ve ding nang candidate ni ama candidate hi ding it's democracy atet nom pa na tet di hin na a hi wanga mi pin pha asa pen chu hin han do tingle see I can promise tabya ka sei patacha mi pin a hiding banga clean electoral politics clean election ahung theiting le na vetang within 5 years a ki khel dit development jong ding gamla go bit na jong dit it doesn't mean that 100% to abruptly ahung ki khel de hilobin a hi wanga chu mi pi in patacha eho tha khel ding chu in ki hando ni waile even kum khat chunga yong changes na mo dit chiwang hi I believe and I promise na mi pi ho azong promise ngai chu chi hi phat cha a hiding banga election e bol ting wai le gamle go bit na jong ding dan le mol ki sim ho azong a hiding dol ding khan to na jong a hiding bang ta di chu chi hi chi ho zo si hi electoral le political awareness in ha samjiu ba hi mi ho in eina hlep lung mung hia na to ju ki hlep lung mung thei ta lo chu ke jong nang jong bon cha ke ya imit ha do hitan tin ya chu di ta thelibol te ngai hele chun changes is coming very soon mi pi kam zo in election fight na din tu i gam din muna hi na I stakeholder hi lo le play major factor hi atamin sei thei lo to sei ngam lo to zo om na lain na choi mi tam zo in gel dan hi sumanga in na abante le sitting emele hoi a magic trick and trades hoi da heta ki phu zo lo ri ti cho na chi keu se lo wa tu lai ta i gam din muni vet a hi le crisis tholin valbesa doomsday ko imaila huni it's like a driverless train na train tu chung hi ke mu dan ai do and die hi tu lai ta burning issue vet a hi le ADC election grassroots election ki bol sa lo goes away tipo na 1 2 HAC Hill Area Committee last Lok Sabha election I vet a hi le Alfred in Ukhrul MLA par State Assembly State Assembly ai vet ai le 2018-19 a hi 17 apante 2017-18 a hi crore sang nga hung lut chila chu za le get ki jang sang li zagel som colony hoi lai mang thang hab gelo 2018-19 ni vet ai le crore sang li zako hung lut zal som nga bo ki jang sang li le zasagi le som nga hoi lai mang tham ki hello 2019-20 vedai le 5000 crore lut chila chu 120 crore bo ki jang 2020 vedai le 21 7000 crore lut la 41 crore bo ki jang abona hung lut zo se thingla hill area development adinga hung lut chu chief Imphal Free Press base akan se hin na 21 crore 9,000 load in chila chu 419 crore ki jang hin chikeu se yet lo mi pi te long han tham hinga hin to hi hill area committee MLA gate thing lang mi lo ong ki son lut kit na line message khat tu lai ta mi pi no head di khat om le chu if there is one message mid del hon jong amu thading building hon za thading khat chu legislator ta ki ma moe ti so chi ho ta bang hi chitabang crisis la hi HAC a hi lo ADC ho I political scenario mean suppress able na ho itina fight back di ham mi pi ho ko I hope na pi di ham yes where do we go wrong what is the answer what's the way forward see ka het chanin na ke constitutional experts ong ka hipon political scientists ong ka hipon analysis ong ka hipon na ai lo jong le legal themes ong ka hipon azil jong ka hipon just a research scholar someone who studies about the life and lore of people na chota bang chu ka hin hi wangin tu chan ge ya lekha ka sim na
Act ho Parliament Act, State Act, adang Act ho se Manipur Legislative Assembly Autonomous District Council Act ho Village Authority Act ho kahin sim na hin na si budget chung changa kahung masang chun thil khat seng kate e ho hin assembly election ni bol ting le election ni bol ting ai le e ho hin e bol pau hi election ni ting a hi lo le alhun masanga hi sumikila jiu chu na sumikila jiu chu zanga sang khat sang ni ikila jiu khulevela jong lak khat lak ni ikila jiu athilum dan chu cho chu kila jiu hi in election hung ki chaya ikai ting le e kaina jong hung khat pui ka kho jong hung khat pui ke kalim kamel jong e he khat pui iti jiu chu na koi bol ham e ho ki bol na aji chu e hon sum ikila chai uta chu ya chu public political awareness of anekatio chilayong chu hin na ani chan na chun tu chunga Janivela State Assembly hichi ek ho tam ta hung ki se ya chu BJP Chief Minister Biren Honorable Chief Minister Biren is on say ta chula thinglang akhang tu poi develop hi poi at par with Imphal City hi poi na tivin nemele how 30-40 years ana kai hon Bangalore Hyderabad Delhi building ane zu plot ane zu so many charte car hoya foreign chi nom na chi ding anom no ma ding chichu phai cham mi hon ngo di hom tivin na za chat chu thaset jong chu thang tom jong chu lang khanai ge lai le min mi pi ho ei noi se na pau he za cha thang tom chu hiti ta bang chu hedi ham aje chu za ka se banga political awareness inei lo pa ji wa chu fan chu izan hung ham ti jong ki he thei lo hoila ya chu ipi data ham jong ani ki ho sa lo na mi tampin vote in haji pau chu koi ham khada chu azoi se banga chu we think e ho hin system khana bo chu election aki bola hele hechbo chu election di ham initi jiu hin political awareness il ha samji wa na ya chu chu hot bang thinglang mi MLA kumsom ni som thum hung kai ho in mun chom choma inom ta ki se gamnom ta ki chaw cha te de chopi wa achi nom na chi sawatia CM na si ai ko hem tu ne kumsom ni som thumin ki sot do ho chu na ama ho chun azwan hen simla budget 2017-19, 2018-19, 2019-20, 2020-21. Hichiva budget ho chu hoya chi ham 21 crore 900. Hoilang ilhau ham ehon ikhul khawam eho hin. Electoral ho chun ikhul khawam. Hello piu chu. Ya chu political awareness eho hi inila asamo chu. Hiji chu British 17 kahet khelo akum cha chu kahet apun British administrator khan in sai chu India te hi itiki vai hom dem te ahile if at all we want to control we want to India te hi e ho khut noi za sa ding ahile amo ho chu khan to sa lo ding na thil het sa lo ding intellectual sa lo ding hichita banga chu e ho jong political awareness in ha sam na ka wa in chi piu chu electoral politics a hi ho hi awareness in lo ji wa hi mi dunia kum som ni som thum hung kai do MLA hung hi ho hin ama ho hin khel thading younger generation jong asim do lo chu hi cho jo si ju pg ham tia hi le kum som hung kai jo tiang le ama ho nung zui ho chu election hin tet ki go lam ho chu against hung hi diu chu hichita bang ho yong cho na gel ji wa chu e ho hi anjo ka say they give us fees but they don't teach us how to fish na hichi pass system a chu blindfold e na bolo hin hiji a chu hichi budget ho yong chu political awareness an ha samja ji chu ho ho jong an ki khol khalo tribal affairs a jong ipium ham lo to a hi e ho hin state budget se boba in a kinep jiu chu in a hill ho hin MLA ho hin na state budget hello center direct funding a jong kidel theina outside sourcing jong bol theina he chot bangum hin budget ho chu tu ne hi discuss bol hen hung tam de hin very achomlam in say hit na tribal affairs and hills are budget hung ho special assistance ho tribal development schemes ho na he cho jo se hi
tu ni chen ge hi veleu hen thing langa implement ke bol ho hi si Manipur chu ga heading a chu Valley Smart City tiu chu Valley sung Smart City hi mana chu thing lang pe a village khat chu a basic necessity song a mul vai la Manipur chu develop state he ki thei dam ya chu mi ho hin hilanga very downtrodden aha sata ho hi chu ho zo si yong hi Valley a jingkan hila anchang ima kitup ta amu bangwa thinglang langa hot amu thei tiang vai le hi chu ho zo si chu good governance hung ki ding hin budget izat semu jong le epidinga thinglang gam aning ku chong lang pe thei lo hamna chilaya chu ipg ham te le elected representative ho chu ipi bol ham na elected representative ho imo sa diu ham third party ham koyum ham na ho society je head uta chu third party koyum ham fourth party mai ho chu third party se hello chu fourth fifth sixth na lai di chu center akona funding hung ding state finance department na hung ding cha ko na chu a concerned chief minister hung heading a concerned department minister hung heading a concerned department from commissioner to chief secretary to anoya abat bana hung ding hoila ya chu iti ham ahi wanga atu chu a concerned department na minister plus chief minister chu chilaya chu iti hung de hamna a funding chu hoilai ke ka chu iti hung de ham hilanga pa namin krol hin lut wanga thinglanga chu chengkha jong lut theilo chu chilai ke ka system chu political awareness nei lo jo koi macha ngi hol lo chu aju ke wang chun electoral system a ka hung lut ta ja ka hin vet na hi chilai chu gap na sa ta le num chu hi chu gap ho chu tu a khang tha te ho hin aware hi wa hi le assembly state assembly election thing le we can give them a good lesson to azong say senior politician ho aim sunga na Chulchanpur ke hepoi Kangpokpi ke hepoi hoilai ke hepoi senior politician hon the best phrases amon asai penu chu izani langa hin dan izat ki sem han lang ipium han lang mi gan the jong le amon adon ji lo pi chu tam jo election ko le pi bol jiwa chiwang hi mi pi hon jong hen ngai chu mi pi hon jong hen ngai chu a head diu chu pi ham tia hi le senior politician hon amy ho la mi tam zo hi lo chu say 1 2 hardly 3 aseu chu one pe phat ka henaw na mi pi ho hi vo cha toi te kau chu elected representative ho hi ne na vo chai hiu ham mi pi ho hi ui cha na hi ham election hum kun se le sang som ni som thum sang khat zali zanga vo cha na hi ham vợ chàng cho sao mình tâm rồi cho vợ chàng ấy họ sao mình tâm vợ chàng mi hiểm này lâu bắt thiên nó xem hello ông bắt thiên xem mà ông mi hiểm này India dan pi cái vai hôm na giống you have every right to fight back but still to system hung chi power for the past 30 40 years a hin seu chu election hung ko na i ma cha lungboi hi win vợ chàng pi phat cái henai nè vợ chàng này ham mang nang vợ chàng giống như liền hồi 50,000 cho na cha giống như sang to chu social media ki sei pen chu tu lai hi loi sale hoi cho dile 70-80,000 manin na bong ki cho dile 60-70 manin na vo cha hoi cho dinga hi le 40-50 manin na ui cho hoi cho dinga hi le 5,000 to 10,000 hin na election ko le mi hi mi cho dile only 500 ya chu senior politician hon vo cha e te kau chu I vo cha hiu choi ho he ke wang vo cha ka hi lo ta nang de hi de ham wang ka he poi 22 teng le nang vo cha na hi kit de ham wang ka he na he a chu hi chan ge ya chu mi pi hi blindfold na boluwa vo cha ui cha to e te kau chu ya chu chi hi awareness hi phat chai nei wa 22 teng jong le vo cha hi lo ngai chu mi hem ni hi chu pathin sem ni hi chu constitution bung yang right de nei chu iti chu kum som ni som thum am ho hung nup sa ning mana chu nang chu vo cha ni ki ti jing thei sakmaya ju che ho na ne ne jing do tu lai sakmai ju chen ne ho vo cha ho yang tui ta lo pia a hi wang min sang som gu ma cho chula
on the flip side chu ale lama I vet ki dai le ipidi avo cha banga ki chot the ham economic ha sawala kum nga so khat ve cha hung khalo ding pa chu sang khat be ka mu le ni la me khat be ka cho the le pai chu iti overcome di ham yes ama hon thingla la ho chu ama ho chu ei bo chaman lo ni poi ti chu at least emle mu khalo ai lo agari me hunam ja khalo tama tam chu chu ha dia chu election kontil khat be me man kala le pichi na mam it is justified di ham chi one man one vote hi apoi more than emi hot hi chi ji a chu kum hiti chan blindfold political awareness in nei lo ji wa chu ama hung kai do jong le aim kim khalo tu election pet ben jali janga ke la nge tiu chu hi chi ta bang hin ball pau chu I ball da mong vai le ti chu san person chu clear lo mai the chu a hi wang khang tha tam zon hau sau pa aching thei hon I ball lo vai le azwa ka sei banga chu believe me kum khat chungam ki khel nom di chu kum khat chungam ki khel nom di chu aji chu pi ham te hele commerce economy them poina a hi wang in finance na ga sei ji chun azwa vo cha man tam ta ui cha man tam ta ki chau chu a hi wang mi him khat chu election kun le zanga sang khanai ki chau chu kum nga a budget na sei pa chu hisab tang kum nga a MLA khanin tua hi MLA local fund hi kum khana 2 crores si chu na which means kum nga sunga chu 10 crores si chu na tu chun election part le zanga na kila tai na vote na thatai elect MLA ding pa chu kum nga hi chu mi zo se chun 40,000 voters a chun hardly 1,000 each home tang 50 lakhs thengam na election kun le kila do chu mi pi ho hin 50 lakhs itango 50 lakhs itango 40 voters into 1,000 each na ai lo le 5,000 each ai lo le 500 each itango say 1 crore itango election ko le kila do chu 40 voters sun ai le kumnga sunga MLA pan fan an kai do ding chui zan ham thu ta chula na electorate voters nei hon electorate chon na mi pi ho mi sang som li in mi khanin sang som kila jong le krul nga ti tango election ko na chu krul nga kila do chu ahi wanga chu just krul nga pa chu kumni sung se sa jong MLA pa chun local fanamu ti ta chula akuti ahile policy program development program krul izat hunta jo 2009 izat 21,900 crores chu la chu 419 crore bo ki jang chu ha chu hisab tang chu hi a hi le min 5 crore pe do ta chu nang ho chu mi pi chu koi ma chani ma sim ta lo di chu a very close ama ki vo pi ho jing jong chu kumnga sunga chu crore ni ne do lo mai theu chu MLA pa chun izat ane do de tam funding zo si jama thu chula ji chu election ko na chu 5 crore sa pe do ta chula 40 voters la chu 40,000 voters ho chu 5 crore sa pe do ta chu na chi sang chun 5 crores pe do sang chun 5 crores mi pi nikila sang chun e vote chu phaten dei pa aphapin pa chu peleu han MLA pa chu hung kai do ni le 5 crore plus state budget plus center budget plus area wise ahin bolden le within 5 years achu kumnga sunga chu Saituh kendra khu example na pink te Saituh kendra ku ka sei banga 68 polling station 3 blocks na kahivin hichi kumnga sunga chu 10 crores local fund ta chu akhuti a hi le 10 crores se ong chu area khana chun every year chun kumsia chun kumkhat sia chun area khat chu phang khat community based in na phem khat bol pi han lang it's a department wise sa hello le the government akuna work program policy planning ho center akuna development program ho chu area wise in block wise in akum chin hin hopi jong le ka sei banga chu it's 5 crore chu kila alo heutin vote phata chan thau hitin hilew han kum khat sunga ki khel na namu di chu again the pa thing langa pa jong nang to na sei chu jingka ni la an che cho na ding na ti chu na just tho hat ngai chu hi chi
khát về election à zanga na mu lo gì chun bu na ngon lo đi chu sang khát na mu lo bu na ngon lo đi chu kum hiti chan pathin in hin khun na pe a khusunga nhung che na election kun si le chun ka gen the na tia zanga na ki thum di chu chu hilamin vo cha na ti chu di chula na kum hiti election lo pha na bon lo na to na hung hin na ne na cha jing kan hla ne na cha nan mua election kun ting le zanga ka kila lo le ka gen the na ti chu hi chi ja chu min vo chai ti chula mi cha chu min vo cha na ti chula no mo ya chu election kun le zanga kila se sa vo cha hi sanga chu kila da ding kum nga sunga chu mihim lamtinthang ka hi mangtai thul ka hi na ti chu lo pi zo lo ong na ya chu finance ho yong heading political awareness it has some chu ho hi senior leaders on jong younger generation ahung lung ding generation ding anavet lo jiwa ama ho bandinga hin puding hin lam kai the ding leadership hi inei lo leadership chu ipiham tia hi le not to rule but to serve to na mathematic algorithm chi dan ai hisab ai le Saituh constituency chu kum gup ita cho last 1 year na tam gup tam gup 30 years 1 year aho 2 crore boy hisab le chu isang tam na development to iti te yes chilaya hin mipi hodi awareness isei tawin a hi wang one church leader ho jong igam sung siam phat na din bungol na tau jiwin ba igam sung siam phat na ding ta chu adult franchise one man one vote there's no other magic cho mi zadin hoiten vote ke the divem no worry te la khat ding hin iti pan la diam if someone try to depress or manipulate your vote na right to an ikhat dai le min an suppress good ai le iti pan la diam constitutional rights in ayuve we can file a complaint now by election achu by hook or crook BJP chun component pa kai do na teding a goje achu any complaint is at ki bolwa chu ECI thung achu ahi wanga BJP chu there is no rule of law rule of law lo ya chu rule of all man bo chi ya chu izat complaint ki bol han lang repola dinga more than 10 polling station complaint ki bolwa thil ki bolwa nga chu they nullified it they suppress it na to awang general election awang chu chita bang chom dinga hele chu we won't agree we will fight back jong lo di chu ka sai banga chu veteran politician senior politician hon kumsom ni somthum malama na chi ho kati hin na 10 years 5 years ho chu thil chom hin 20 30 40 years a politician ho hin ama ho chair ama ho power dingbo ana gel jiu hin younger generation atu hi generation gap ta chu na hichpa hi leadership athim po betilang kasai wal lo din ya chukin ke hi member of legislative assembly se member khat hinge yong kati lo pi chu chika hi sunga chu leadership jong younger generation a dinga yong leadership kasim ti chu leadership jong kasim ding ka level a hi ka zo lo ding te nga hele I want to accept it accept ka bol ngai chu leadership hi nga hi chu ka sei banga chu leadership chun rule bol de hilowa leader ki ti chun serve bol de hin na hola chu serve ki bol wa rule ki bol is leadership failure hi chu ta ting na zwa ka sei banga chu epidinga political awareness iwa ro ve ka ti ham ti hele ho hi zwa economy hoi lo political system election system jong chieftainship system a hung ho chun democratic system of governance pa hi ha them lo ji wa chu chilai ka anong chu gap ji ji a chu na chilang chu ha them lo hin a hin bang tu a chu side by side na hi ichiu ngai chu chieftainship system jong chu regards bo ngai chu na hichu ho chu ama san jong in seijin na chilang chu zo ting le na seiding a lom na sa yong le sei ki ri tin kho pun na chilang chu chomin na koi do ki ri tin ta ka sei bangin hichi ithil bol pau electoral politics hum ki chep pau hi for the past 30 40 years a hi ke wang chun it's a failure of our senior politicians to him mi zat dang ho chu kolte ai lo le mei thei te jong khang tha tam ta hung lu tau chu to hi ei mi te lai khang tha hoi politics bol din nei le thing noi nei ngai sum nei ngai phung le chang nei ngai ti lunggel bo wa hi concept nei u chu hi chi system chu hong chi ja tu ne khang tha ho jong hin hi ti a chu i bol vai le electoral politics ai ki jaw thei lo mi ti u chu
cái chú hiểu chú ya chú khang thà ho hin hậu sa ho jong head sa diu minung mi pang head sa diu masang banga political system chi banga chú ichi pe wai le tu ni a minung dong idal pau hi minung del se hi lo diu ta min ei chu phau ta chu tu a jong hi chi a chu hi chi political system mi mei chu pha ding hilanga ama sot ding kiti ho chu bol ta lo di a right part of political system political awareness so iki sa ting wai le na ja chun changes hum di tu le tua igam i vet ai le mi pi tam zoi be dong hin cha sara kam ching pau ngam pon ko brua chot den hi vin na pa hi forest reserve HAC zong hung hin line thang ting zong hin line chilai hi reflection ki bol pha da hin to 2022 a hi jo jo si change thein pha da hin chilai kan do nom khat chu election a hi teng le igam sunga stakeholder lien ta major player chu arm group so hi yes mi pi vote is away aki action pi jong fail le na election hi teng le to last 10 years ta bang vet ai le issue hoi koi ma cha kam cheng pau do ri pon mi pi leader ham a hi lo le koi leader ham okay ke vote he ting amam ting arms group hon ichana stake an ichana hong ki chim diu ham chi mi pin a hoi ta vote nom la vote sa jiu ham hi force ki vote sa ham a hoi le jing azwa ka sei banga invel sei kileng number 1 a representative ho win state assembly a chu ebola issue ho he sei thailo ham na khatna azwa ka sei banga chu opposition ayu mai le opposition ka hi jin kuiman ka thu sei alapoi word he a strong poi na ani na opposition a zawa min thu sei thane na power nei lo pause a chu ruling a zaw kit tau ruling a nei a zaw kit je wai le ke ho ruling ka hi win ima ka sei thei po vi ka kama bingi na atiu chu achu ti le who is going to represent us ko hem representative chu chu khat ani channa chu gamlenam aboi tai tiu aboi hena sa achu asei ngam loading asei thei lo ho chu ipidingai ki hlen ham chi ja chu ai le ipidinga asei thei lo ham ipi ki cha do ham ipi ki cha do ham kem question ka bol ipi ki cha do ham ken wang helang nama tune mi pi ko mam ka sei nom chu ke wang chu helang representative ka hi ai le say example in lati o thute kanen suspension of operation am ho chu government in dan dung zuiza constitution in dan ape dung zuiza suspension of operation talks ane talks ane pa chu government in ahead pia government nup na dung ya talks ane soya kai chu hiti chu assembly a na saying am lo wai le ipiham na ki cha hichi na sei ja chu dan kal lama thil na sei ham hello pi chu dan to ki to amin talk sa bol pi chu iso pi ho win sei chula NSN IM le government of India talks i chan gei tam ipiti tam atia min dan dung zu ya sei chula iso pi hon zadang hon ipi sei ngamo dan chula ji chu constitution in permissible ja talk sa pe chula talk sa people assembly achu hichu na sei mana me lei to galum ding naga to galum ding kuki to galum ding hilopi chu constitution in providable ya cho sei wa talk sa neu chula hichong ju question na bol ngam lo le ipm representative ni hi lo ipong na political tunia territorial council na sei diu autonomous council na sei diu sixth schedule na sei diu ipi na sei diu hichu ho idel jiu wa chu tunia hi is suspension of operation ni bolu sign agreement sign bolu chu hichu ho chu na sei theilu wa hi le ep represent na moldi development represent na bol ha hichu ho chu represent na bol theilu dingai le political talk song chu hai ta tau hen la sei lo diu ta political talk song sei lo diu ta MIPI representative chu chun ama chu revolutionary movement hi je wa chu to as government in constitution dung zuizin hitabang ho hi sanbo hitabang om thi talk si bol di hungwin constitution no ya ipiham na de zu eke ho diu hi te dan dung zuiza talk sa nei piu chula ai la MIPI ho ama hon adel pau chu MIPI representative chu thingnoi ho hi thailo chu hausa ho jong hi thailo chu CSO leader ho jong hi thailo chu na ma Indian dan pino is a MIPI representative ho chu MLA ho chu
ama ho chun ami pi de ho chu constitutional base a na legal base a asei pau chu koi macha noi si na man hello chu koi macha to gal ki sa do te ti na hello chu isei ding pau chu dan dung zo ya Constitution of India in permit a bol dung zo dan isei diu bo chu ya chu okhulanga pana MLA khanin questionable la ADC Act questionable la sara refrain in questionable la I am to GOI talk sa seja koi lunghang thejam lunghang thelo pi aji chu dan dung zo ya min talk sa bol pi ho chu asei chu it's within the purview of the Constitution of India hi chu asei chu e ho chu ipiham i bui now hi chu chu se ya hele work program 30-40 lakhs 1 crore so chu AP da vinte ti ham chu chu le mi pi ding hi chu hoyong chu hi ding a hele 40-50 lakhs 1 crore 2 crore so yong chu mi pi la thun sa taw ngo na hi chu hom chu thei ki lu ba ip chu ham ki cha du tu chung election hi election di ham selection di ham chipai boy ji thawam ipti igam sung SOO group hon jong hi ichana responsible allow ngayam igam so lam kai han nawa hin chi tu chung aw hi ta hi bol kit wai le igam sung tabawm di ham legislator ta ta ine thebam ine thelo sum nei nei sum pe pe bo ham sum to kil het diniti na layo le chun younger generation will be hopeless keu se lo mi hoi khalin kan se lai chu ngai lo di hi chu kan se na lai di chu hita banga chu 22 ki sana hi inam sungwa thal le him choi ho nam gol hlang heti ho sa upan jo masanga kum tampi en chi banga election hi ibolu le tu asanga inamu hi ihung kidel diu chu e ho le ho gale to le hung hi diu chu keiwang ka sei chu sa upai han lang gamsunga CSO hi han lang nam sipai thing noi thal choi ho hi jong le suspension a umo hi han lang lo hi jong le 22 le wang chu selection ibolu le wang chun zal le nam dang sei da tang e ho ki ka la ga le tur hung sang che che ding khang tha hon jong thil tam ta an bol sit diu aji chu thil pha bol hi aha chu thil si bol hi second khat chong nga lo ya chu 22 le wang hin mi pi jong chi ngai inam sunga lam kai nam gul hang hoyong chi ngai aji chu 22 ting le hin ichi lo vai le tunia hi seido thelo tam ta chu seido thei khat sein kate delimitation ng hum di chu hi wa chu assembly state assembly election a chu dan lemol he lo dan ek ipi chu ki sun ham ti he o I lo vai hi le delimitation hung ding boundary hung ki tha kai ding thil tam ta hung se ding ya chu selection a hi pau le inam sungu hi dooms it will be on fire mấy con đi chơi năm Afghanistan de ma the chi ja hi tu chung hi ni dang zo si sang legislator ta lam kai ta di salvation na messiah ding hu hing di point moin HSC hi piti ham hill area committee piti ham ADC election piti ham na issue ho i pidi nga koi macha MLA ho pau po ngai lo ham cho chung cha mi pi ho piti scan na bol no mam ama san HSC apan te hill area committee fund chizat pilut na mi ho di po la ya zong a fund lut a fund hi hoi a chiam ke lo to me le MLA get mi get +1 lut na oma chi hill area hi me le ho lut the ham first and foremost sama sa penin na hill area committee ki ti hi Manipur Legislative Assembly Hill Area Committee Order 1972 na sidung ya article 371C hi tu lai khang tha tam zo le hausa upa CSO leader tam tan he chu explain ha bol hi jong le hen chinoiza provision mi constitutional provision 371A Naglena mai thei B Mizoram thei C Manipur amta na hitia chu e ho thinglang mi ho hi ade a notice a hi 371 dungzui za hi provision e ho chamta thil bol de khat chu
tunia hi thinglang mi ho kom hin adia e mi ho kom hin seilem chi hi interpretation hi hoi lo ba hi le chun thil se tam ta wang so the a hi wanga ichi the na di wa ka sei chu thinglang ki ti hi e mi te di hi thinglang ki ti hi British ho hung masanga patna thinglang gam ki ti chu Manipur government no za zaw lo chu chi hi kichi chana hen nga hi chu 371 C ja hi Manipur state sunga izaw khap history het ngai chuma 371 C hi British te adal ha kon wa hi tabang law act hi pass jiwa hi 371 C ja hi e ho hi Manipur state administration no ja iumu hi chu aji chu British hunglut masang pe achu mei leite he ama ho lenga ki puwa e ho hi housai ki pu chu thinglang le phai cham chu ki vai hom na chom chom hi chu ma het chet nga hi chu ya chu British ho hunglu na panang chu British on ada ha wayong chu Manipur state darbar ati wa thinglang ho administration west wedding ha choma na koi ki ru chu he wa chu 72 or 71 a hi chi ek hi an boluwa 72 state hu di mu chu la na state hu ni mu wa chi implement hung hi chu chu pg ham te le indirect nga thinglang ho zo si yong administration khana hin tol na theidinga asim lu thu hi chu hi chi hi anom lo hi le thinglang hi tunia hi administration chum di chu agil lam tan sei le hen mi angai ma jong ding hin na i he ro hin thinglang mi dinga cho phana pha hin phai cham mi dinga wang cho ngai ma tam tam nin cho chu chilai debate wang sei ta potin na here to hill area committee ki ti ting le tu in 11 Manipur state assembly election assembly hill area committee si thinglang MLA ho si sin pulut dinga the Manipur hill areas autonomous district council bill 2021 asimwa hill area committee na pulut pa he ipiham tile hill area committee hi thinglang ho zo si MLA ho hill administration ho thinglanga khantong machalna development funding ipilam hile thinglang mi to kisaya ave suiding anga tup ding guardian ding dan save ding a ke ko hin na si 71 ani ki sei bangai order bangai 72 order bangai ya chu ichen bompiu phaicham mi hon ana sei pinu September 1 to 2021 Manipur state assembly speaker pain order hin so chu Hichu speaker khanin hichi hill area committee 371C hichi state assembly rules jong hello amendment jong hello act jong hello hin chi parliament act khat hin na parliament act khat chu parliament in possible asan ape lo lai sia or presidential asan lo lai sia hichi 371C dung go ya hill area committee kiti kisim pa hi state government khanin anu phale order ade de aso thelo chu ya chi ichi wang hi total thinglang mi given binna 371C noisi na challenge ke bol na iza ki selo na hi chu ya chu hill area hi mo in order so dung ya chu hill area chu wholly or partly in hill area even amo na se chu tu a MLA ko ho na MLA ko ho se khundra phomai lo le hoi lai lam lai la hoyong chu amun khat khat na hin hil jong me tiu chu e hong chu e mi hong chu ki cheng tho chu mun khat na chu mong phai chama vote ne tho chu hi cho ja chu hill area committee a jaw de tiu chu a hi wanga dana chu bi ki se ham hill area Manipur legislative assembly hill area committee order 1972 to a amendable over Hill Area Committee in 2021 is 11 Manipur Legislative Assembly a podo dinga aseva hill area chu pata specific ta define ke bol chu asei chu pi ham tele schedule first schedule na first schedule chu ki pe chu ki che chat hi chu ma chu pi ham ki tele hill area chu first schedule ki pe chu na hill area chu 72 liza hill area define ke bol chu pi ham tele Manipur North ki ti chu na Manipur North chu hoi lai ham tu ne na Manipur North chu senapati na dunia senapati chu senapati le kangpu pya ki khanta chu Manipur East Okrul na Okrul long chu dunia Okrul kamjonga ki khanta chu abana Manipur West
Tamenglong na Tamenglong noni ki khantana Manipur South Churchanpur tuni eni umnai Phirzor Churchanpur chuta tengle sedulni na chu Chandel Chapi Karong Tengnopal Hichoyo se hi Manipur Central Subdivision akuna Hichoyo se chu hill area ki ti chu tune hill area ki ti chu Infal we zong zawlo I zong zawlo Thoba zong zawlo na Kakching zong zawlo Bisenpur zong zawlo Hichiva clear ta 1972 President V.V. Giri in order na so na hill area define na ki bola chu Manipur North, Manipur East, Manipur West, Manipur South, Chandel, Chapi Karong, Tengnopal, revenue subdivisions of the Manipur Central Revenue District. Central Revenue District ako na divide aniki home khan North East, South East aniki home khan thing lang ho chu hill area sanati chu. Tuna ka say banga chu Manipur North chu Senapati Sadar Hill sita, East chu Okrul Kamjong hita, West chu Tamenglong noni hita, South chu Churchanpur Phirzor hita, Tengnopal sata na, Chandel sata na. Achu te hele hichi Parliament Act 371C eho thinglang mi te ven bit na dinga Act Parliament Act khanin api constitutional rights nei pau chu Manipur Legislative Assembly Speaker khanin amo holding kiti chu thinglang right 371C challenge about hichi thinglang min nang naga nang kukim lo chu constitutional right chi pat chai din pdu fight the ball diu chu hichi fight the ball mana chu mail haite to kinauti ti lo pu chu don constitutional rights sa chu fight back the ball nga he chu chi chu nga he chu he chu hichi hill area chila seul emen an ball wa tu chunga EPG ichen bompiu phaicham mi hon hichi emen ki bola Manipur Assembly table ki boarding cho za da ham te hele tampi jong le a main point chu hi chu creation of hill area secretariat na creation of hill area secretariat to executive committee which is more or less cabinet na autonomous district council executive committee ding member sagi heading cho cabinet tabong heditiu aku ti aile argument apiu cho mo na seu ju pm ti aile achu ti aile state khana chun ki vai hom na ni omi itis ki vai hom na ni the de hab na aku ti aile parliament ang khun Manipur te ding parliament choma ki simle he theidem atiu chu na ti chu argument she nga bolo hin na constitution dung ya se nga hi chu ya chu ho hin azwa ka sei chu itha gel do di chu ma tuna mi pi hon jong gel do di chu hichi hi ibola secretary tha theding din mun pa hi ki sei ham tia hile 371C ja ho he Manipur administration no ya theu chu 371C pa he anum lo hile tuna hi ho system a chunga diu chu Manipur jong Manipur leng pa ki pomai thei amo chu stay na Indian government union noisa jong le eho hi union government no ya mars ke bolong tabong hi na la ju hi 371C je hetu ne thinglang mi jong state government no he lo le Indian union no ja thei dana igelwa funding 371C hi abolish ke bol ni le eho hi thinglang mi hi chomi hi eho phai chama ke bai hom na jaw hi lo ati bana sei ding ha hi chu history hi na it's very minute ta tu ne sei thei lo cho history jong ka hi de lo cho hi wanga tham khat ka her ho ju ga sei hin na he chu ho ta bang hi secretary state within state intrastate infrastate na hi chu ho ta bang hi iso pi ho bin acceptable thei lo di wa hi le chun ke wang chun Manipur integrity ti pau jong hi ha sading diversity jong challenge bolu plurality jong challenge bol chu BJP government in I think sela say dinga ai le chtabanga I hill area committee suppressed a hilole piti say diam na hijack hong ki bol pi ta ipiam what's the way forward ipiam chi ngai ipiam awareness mi pi hole mi jo sen ne di ma pang hill area committee way forward ka say masangin na thil kha jong ka say no min in hello hi eho hin hausa upa aching ta jong ine hu isei banga thing noi mi jong tam ta ini chu chu na so ting le civil society jong
strong pressure group tam ta zong ini chu ahi wanga mo chu lawmaker si lo chu mang mi pi hon he thei lo pau hi chu lawmaker si lo chu mang mo he pressure group ya lawmakers so the MLAs and the lawmakers hi chu na tuni a cobru issue boita ADC ek boita hilaria committee ho boy ek boita achuta tingle e ho de emite de dia a boy chu pi ham village authority exam hung na lai hi chu apo do lo lai ju hi chu hi chu ho zo siang han pu do diu chu na tunia ek ho zo siang hi autonomous district council ek village authority ek kiti ho zo siang hi for the past many years kumizan ham khat amendment hung ki bol chu ipiti le chilaya MLA ho chu imacha na sei lo ham Churuchanpur akuna Churuchanpur district akuna MLA kaido jong hill area committee chairman ni hi chula Kangpupia MLA na kaido jong hill area chairman committee ni hi chula ibola choyu se amendment ni ki bol ho yo se chu imacha e ho hi concern ni hi lo ham na ipiti le tu ne okhula pa na mi hung kaido phana chu thinghang mi right cho join pu do the ham e mi ho chu ni bola ni pu do lo ham na Churuchanpur district akuna Amy hill area committee chairman chula Kangpokpi district akuna hill area chairman committee chula ipiti le hitabong ho ek ho hi ana sim lo ham emen an bol wa thinglang mi te right safeguard na dinga emen an ki bol lo ham na emen tam ta hung ki bola i ma cha ne ki sei lo na e bola tunia hi hung ki sei do pan be ham na hi chozo si forest ek hita ta ep ek hita ta ek sim lo si hi state assembly ki sim cho ma State Assembly ek ani kisim ho chu tunin sing kate mi pin jong hen ngai chu hitabang dan ani kisim ho chu chuchilaya 30-40 years a mi pi thalhang dinga inil hendo ho chu ipidinga an sei lo ham vision an nei lo ham 30-40 years ole hitabang dan kisim hi ka chen na kagam ka khu kazat kanam ato kha dehti anam lo ham Tunia 20-30 years masanga danani ki sim ho chu tunia hi thinglang gama implement hung ki bol chu na hausa inei wanga hausan ting thei talo thingno inei wang thingno ting thei talo civil society inei wang civil society kiting zo talo thakhan ban na bolding thasom ban bol tang assembly chu mi pi thane na democracy no ya cheng heba assembly ya dan ani ki pass sa khat chu assembly maman asu hap ngai chu tuna hichi su hap ding jong chu koiman gong lo 30 years a danani ki sim hoyo je koiman an nil kal lo koiman chilai chu dan chu di po en ti lo tuna 30 years masanga dan hun ki sim ho chu forest act ai lo le ipi ek hun ki pass ta sula na hausai nei wanga hausrai na ki ting zo talo national highway pangzo se government gam declare ki bolta hausa right kaneti wanga sei ngam talo sei zo talo encroachery kiti na forest ang encroachery kiti na civil society ni zat pressure bol di ban izar kol di thing noi mi hol hichu sei di tivle so ila he ti ki ru na ele igam zo siu ju government ata jula 20-30 years masanga danani ki sim ho ju tu ne hi implement bol ta chu seilen 20-30 years masanga danani ki sim ho chu tu ne implement bol ta uchula num ta tang da ta tang assembly muna chu law ki sim chu law makers ngai chu law maker a inikil hand do ho chu a representative ho chu ipi na bol ham chilo chu a hand lo ham ai lo jong le 1 crore 2 crores 20 crores to anikil hand ham cabinet rank to anikil hand ham work program ni to som ni to zakhat to anikil hand ham lawmaker siwa min law and sim dan and sim ho chu ti dan an head lo ham na ya cho way forward chu mi zan zong le dan hun ki sim di chu state assembly chu dan ki sim ki di chu ya chu 20-30 years benga dan an ki sim ho ja chu tu na again the ju chu mang ilei to la min building ki sa ta chu mang lainan chu na ya chu 20-30 years benga dan ani ki sim ho ja tu ne igen thei ta chu e ho sahi na pau jong min la do di gut ta chu na
hi chi zo si chu itila do diu ham state assembly mona chu dan si mu chu mang hi chi dan sim ho chu ho so ma man thinoi ho ma man civil society ho ma man ki han do ki du chu tu ne hi chi dan ani ki sim pa chu a het thei ani ki han do lew hen tu ne ho sa jong kap loading chaga jong kap loading cso jong kap loading thinoi mi jong kachat thei pu ve te lo di chu hiya chu tu ne ha zo ai sei banga chu nam na tong ho thinoi ho hen lang ho sa upa zam ta hen lang civil society ho zo si hi jong le tu ne for the past 30 years 20 years dan ani ki sim ho tu ne implement government implement an bol le kagam kago atong khai kanam atong khai itiwa ipon an wa ikana pau chu assembly mun ma su thap ngai chu asu tham ding chu dan het ngai chu ya chu cha sei thei ding dan he thei ding hi cho zo si chu ikil han pharu hi tai ka ti chu ya chu nom tang da tang 22 ting le selection hiluwa phatacha election iboluwa dan le mulle mi ho lam dan hing thei ikil han do lo vai le e mi te chu abon che ke ya koi macha thu kila tu ta hi beta nang jong na bol thele kin jong ka bol thei ding na nang jong thil na bol thele kin jong thil ka bol thei na sei thele ka sei thei ding na kap thele ka kap thei ding na sat thele ka sat thei ding ti lung thimi khang tha ho ko na hung dita cha na beta ahin wang ahi chatna ahi ding dola mi pi thal hang ahi ding dol ta ikil han do vai le inamu jong dam di chu phung le chang inat now jong ki khen na jong hung dam di chu development jong hung dam di chu a political talk song hung ma chal di chu I can promise you ya chu chi way forward ti pa chu na pha te chan midang gamle go zal le nam dan dung zu ya India dan pi dung zu ya sei thei ikil han do wang chu ngai ta chu ya chu mi pi jong vo cha ta banga ki te ka ding ti to hi senior politician mi phabap khat hin November December nga cho mang November December ting le sek mai ju che an pi diu na andro ju che an pi diu cho vo cha ne hi nom le wang chun na kholo pi chu a hi wanga tu a hi vo cha hi phat ta lo chu ui chang hi phat ta lo chu pathin mi he mai sim ya na mi him nam khat ai sim ya chu nam hi na pa dan pi noi za sa hi chi pa chan vo chu khan to ma cha na a hi ding banga bol ding pa chu election hi ibon ngai tai chu so khang tha jong hi poi khang tha khel ngai poi akum tam hen lang 50 plus hen lang 60 plus hen lang 30 plus hen lang 40 plus yong le dani pi ham assembly muna chu ipi ki sei ham na assembly muna ko na chu ipi hum ki bol de ham ti he thei mi ngai hi chu ma hiya chu pha te cha chi hi chi thei wa ngai tai na mi nu mi pa hen lang hau sau pa hen lang hi jong le chi hi ivodo hi apet pe na azwa ka sei banga chu election kun ting le kigan thei di set hello pi chu na phat sia I hung election kun masanga MLA hon I piwa jingka ni la I chai naw te school kai sau hello pi ha jingka ni la anchang ki chau hello pi a I pi hung ti election kun ting le chun kagen thei walita zanga sang hat ke law wo chia chu min vo chai tiu chu chia chu hau sau pa hi han lang civil society lam kai han lang nam sunga nam gol lang ho hi jong le 22 ting le wang chun ken wang ka taw na num wang chu phak te chan amun a hin na amun hin akitup ding pen le a he ding pen dan dung zu ya thu sei la sa ding khan to ma chan na jong bol ding khar hi ikil han do wang ai tai development politics hi mi tam ten na senior politician hon development politics an bolo hin chong chu thil pha hi chu igam igo chu patacha ekiven biting le acham lova development chu side aji chu government in development project program chu akoi side igam igo chi ki su tub lo wa hi le dan ki sim ho chu igam igo su khathe ho chu event bit lo wa hi le krol development fund hung lu jong le mi a de bo chu na ya chu seiding tam ta chu mang a hi wanga hi chi hi studio muna sei thelung tam ta hin na ye chun u chan gia phat nei pi zu ki pa le jing chu tham khat way forward on ding a neu khat ka ga se
weekend ho nen campaign tu na Dr. Lamtinthang apat holim na ingai teo isa chat dingwa igam sung beidon dan le igam sung boy dan hi asang tama ma ya yai kha tu election chana ilam kai te tu ilung kim lau hiam a past performance banga chi a ai ke le yai tel thak hun lam kai tel thak hun ta hiam ibani su te sol thading legislator tak wom ding ya chi hi yai hornbill media parin opinion holim nai ngai tawa yai candidate Saituh candidate Dr. Lamtinthang to ki pak thui gen wa khang thak te le mi nu le party zo siana igam sung siam hoi tak na din one man one vote clean election ai tel thei te kha ilam kai tak hi ding wa wai ten kha on pui the ke wale amao accountability ane ngai ding hiam tu tin tanin hi mi pi te ni de bang vote khe the hiam church leader te le ki ngai to ngai ya election hon nai ta biag in do na igen ni chu hut dam na tak on tun tu ding chu le hin ko clean election hi church te igam sunga dia stakeholder lian pen hi wai kai loin CSO te le mi khat adi nominate loina individual choice coin hoi sai hi wa wai kai loin SOO group te le igam din mun en thagena thau toi hi jiak mai na mi impose som loina te bang tangen vote hiat som dewa hi ya igam sung khek na din ha I vote siang thau takha poimo a Dr. Pu ita phat phanai pe jena chok ki pa thu kan se in tu ne dia last message na se no mo le one last message for the viewers na khang tha te ho in chilai muna kong ho lim na hin mang tai thul ka ki pal he jing in to khom pi ho tunia mi pi ko ma dia ho sau pa khang tha ho ko ma ka sen chu khang lui ho se a ko na jong ki khel nom lo khang tha ho se a ko na jong ki khel nom lo khang lui khang tha hi isu mat diu breachable diu cha ko na hi na I to diu hin hi chin dinga chun khang tha ho hi khang lui ho banga exposure ki nei lo hin khang tha ho hi khang lui ho in khang tha ho banga exposure ki nei lo hin anei lo hin hi je a chu khang tha ho hin ipate ho ipute ho hi hoi ta political awareness pi ngai hin it's very much important hi political awareness hi khang tha ho hi lekhai simovin na tu lai scenario 21st century digital age hitan ipate ipute ho bong che ho banga exposure hi lo hin e ho banga lekha sim lo hi bin am ho anachi now 30-40 years election system chu hichita bang chu hi de hamati wa hin hichu hita loading hin ya chu khang tha te role and responsibility hi len taw hin ei ma khuchi a house ho I het theme sa ding zalena ma lam kai ho jong I het theme sa ding civil society lam kai ho jong I het sa theme duty hi tunia educated young minds role and responsibility hi alena len hi in when I say young minds ka ti ting le nu mei pasal ka khen pun young minds ti la khang tha zo se chi hi role hi na sata a lekha sim na ho digital world exposure hi na ho hi iman chawa han lang ho system luiza anum ho mu jong le gadget na technology gadget mangu jong le he theme lo ho hi he theme sa diu khang lui khang tha izop mat diu igam hu bit na ding dan dung zuiza isen go ho I right ho defendable na diu securable na diu ti hi khang tha ho responsibility lin ta omin last thing church leader hon jong pathin koma itaw diu pin isei diu pin ito diu pin ken ka sei chu church leader ho enjong asei diu pin chu patachan vote khat mi khat ti se ata pa chu chi se na hang sap wai jong le apha ai tai ka ti he chuta ting le hitabang namphu a force a thil ki bol ho hi thil ho hi a hi theilo dinga he jong le church leader ho khamu bin na chota bang hi adi poitin jangken thuta din pivin ti hi church leader ho koma jong ka tim nom hin ka ki pa le jengin 2022 ting le inam sungwa ki khel na hi te ding hin lo hi thelo hin lo wa hi le inam sunga gen the na hi tu ne mi nung idel na pau sanga min e chut phawe tan mi nung idel na pau sanga min e chut phaw hin izid veu hi mi zal nam tam ta to cheng khom hi win hi ji achu mi ho building nom ta chen the wa hi le e ho nam jong building nom ta chen the wa hi ji chun khang tha te responsibility len ta ometi hi ka sei nom he ka ki pa tu ne weekend ho nen campaign to ki pak thu kon ge na countdown 2022 election lam kai he khun lam kai thak tel theu na ya hoi sa te tel non diwa akhen tak te kheng non diwa hoi kha khang thak tampi le ye gam sung din mun theina tu tung election kha serious tang ngai diwa one man one vote
one adult franchise universal most powerful machine hiya democracy adin waika thoi tanga mangdi na ikchelwa tunia on will weekend hon ente campaign atong ki pak to kon gena YouTube long enten bangai dan ne wa ai the tang atam the penin yai mona candidate te campaign ke ho pi ding ya igam songa ding hi I sumne ne kya hiloin kwa policy constitution dal le dun the bang leadership ne ding hiwa chi te khai tial lewa hi weekend hon yai tan azauta endu te tem tu ki pak to kon gena hi